Mržnja Hrvatske prema Srbiji ne prestaje. Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metković u Hrvatskoj ponovo su osvanuli uvredljivi grafiti sa porukom "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima. Inače, grafiti sa porukama "Ubij Srbina" i "Za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine. Hrvati ne prestaju sa napadima na srpski narod više od godinu dana, podržavajući blokadere i one kojima je u cilju da razore Srbiju, pokušavajući da izazovu građanski rat. Među istaknutim srbomrziteljima su hrvatski političar Tonino Picula, hrvatska pevačica Severina, pevač Marko Perković Thompson i hrvatski premijer Andrej Plenković. Prvi napad na državni vrh Srbije od strane Hrvatske realizovan je od strane Tonina Picule, koji je koristio tragediju pada nadstrešnice u Novom Sadu. A prvi među sramnim napadima na Srbe ove godine počeo je paljenjem lutke koja je trebalo da simbolizuje lik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom proslave njihovog šućuranskog karnevala. Pored toga, ustaška pevačica Severina ne prestaje da pljuje po Srbiji i srpskom narodu, iako su joj oba bivša supruga srpske nacionalnosti. Najekstremniji je ipak Marko Perković Thompson, pevač ustaških pesama, na čijem su koncertu stajali natpisi poput "Oluja 95", koji pozivaju na progon i ubijanje Srba. Da divljaštvu Hrvata nema kraja, dokazao je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je aminovao doček hrvatskih rukometaša uz nastup Thompsona. Naime, do ovoga je došlo nakon što su igrači i stručni štab hrvatske rukometne reprezentacije ucenili gradske vlasti u Zagrebu, rekavši im kako će prisustvovati dočeku samo ako bude nastupao Thompson. Zahtev nije naišao na pozitivan odgovor, te je doček otkazan. Međutim, kada se u ceo slučaj direktno uključila vlada Hrvatske, doček je ipak bio realizovan na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Pored svega navedenog, vređali su i srpskog patrijarha, te su na naslovnoj strani njihovih novina objavili monstruoznu sliku koja bi trebalo da predstavlja patrijarha Porfirija. Teroru i mržnji Hrvata prema Srbiji nema kraja, što je više od godinu dana izraženo neprestanim napadima na srpski narod u Hrvatskoj, ali i pokušajima da direktno ugroze stabilnost i postojanje Srbije i srpskog naroda.